Tomo, to je lažno svjedočenje. Ja stvarno ne znam ko bi na tako nešto pristao. Ne, Miro se stvarno pokazao kao pravi friend. I vjeruj mi da nije bilo... Plakala je, a ja nisam znao što reći. Znaš, stvarno ne znam tko bi na tako nešto pristao. Miro je tu pokazao da je pravi prijatelj. I vjeruj mi, da njega nije bilo, ti sad ovdje ne bi sjedila. Toliko mu dugujemo. I iskreno, da je mene netko pitao za tako nešto, nisam siguran bih li mogao. A on je jednostavno rekao, može. I taman kad su emocije krenule preplavit sve. Ljubavi, molim te, nemoj, pokušavam je smiriti. Ajde, sve je u redu, stvarno je u redu. A ona me samo pogleda, uzdahne. Šta, sad ćeš piće? Pitam. Ma ne, moram malo na zrak. I znaš što? To stvarno zvuči kao dobra ideja. Predložim da idemo zajedno. Ali onda, tišina. Oprosti, ali stvarno mi treba malo mira. Sama sa sobom. Sve ovo mi je suludo. Kimnem. Razumijem. Okej. Ajde. I to je to. Naše mjesto za vjenčanje. Nije važno gdje, važno je da je ona sretna. Ljubavi moja, hvala ti. Najbolji si. Kasnije, dok se vraćamo kući, kako je bilo kod Mile? Pitam. Ma super, kaže. Igrali smo s ostalima, a teta Luce napravila najbolje palačinke. Bolje od maminih. Pitam s osmijehom. Pa, tvoje su mi najbolje, ali Džanin su čvrsto drugo mjesto. Pomažem joj. Evo, samo pazi, tako. Hoćeš još? Ne, dosta mi je. Hvala. Ljubavi, znaš koliko ti mama voli, zar ne? Znam. Ma znam. Ne znaš ti to još. Anđele moj. Mislim u sebi. Telefon. Znam, sve je u redu i shvaćam, dolazim odmah. Bez brige. Bok. Što to tako rano muči moju ljubav? Upitam kad se vratila. Ah, ništa posebno, moram brzo do restorana. Stalno neki problemi. Nema još novog konobara, a sad je i s aparatom za kavu neka drama. Samo kaos. A da zoveš starog konobara? Predložim. Pogleda me kao da nisam normalna. Ma daj, ne dolazi u obzir. Dobro, samo sam pitala. Ti si gazda, ti odlučuješ. Da. Ajde onda, čujemo se za te maratone kasnije, jel da? Može. A sad, vrijeme je za doručak. Ljubavi, što nam je to mama danas pripremila? A vidiš? Vidim, ali sumnjam da ti znaš kako se to zove. Znam. Ajde, reci. Amlat. OPA. Ma vi ste iz malog velikog. Svaka čast. Ajde sad navalite i da si pojeo sve do zadnje mrvice. Ma ne mogu, prerano mi je. Još sam svjež i mirisan od tuširanja. Ko Květić. Što si tako dobre volje? Upita. Moram priznati, jesam. Čak sam razmišljao da se prijavim na maraton. Ideš sa mnom. Samo ako je maraton u pušenju cigareta. Trčanje mrzim. A ne bih htjela testirati svoje granice i te for. Ček, kako ono ide? Znaš li kako znaš da netko trči maraton? Nemam pojma. Kako? Tako što ti to odmah kaže. Ko ove budale iz CrossFita. Samo brbljaju o tome, keo neka sekta. Čim završi maraton, prešaltaju se u Her Krišnu. Ajde dobro. A zašto si onda stvarno tako sretan i poletan? Samo ljubav, prijatelju. Samo ljubav. Paulicu su pustili iz zatvora. Zbilja. Kako ste to uspjeli? Potrudili smo se naći dovoljno dobar alibi. Mi. Tko mi? Tomo, njezin stari i ja. Znači, lagali ste. Ma ne bih ja to baš zvao laganjem, više kao malo rastegnuta istina. Ono što je važno, Paula je sada slobodna. Kao ptičica. Si siguran da ti je to pametno? Imam sve pod kontrolom. Hvala ti, stari.
Imam sve pod kontrolom, ponovi. Tako je govorio i kapetan Titanika. Pa se zabio u santu veter. Baš si negativan. Ma gledaj, ja mislim da će Paula sad konačno shvatiti da sam ja uvijek bio uz nju. I da Tomo. Neću griješit dušu. Tomo je Tomo. A kad smo već kod Tome. Vinko još uvijek čeka. Za ono. Mislim da to možda neće ni trebat. Vidjet ću još. Kako god kažeš, prijatelju. Ali ako se predomisliš, znaš gdje je Vinko. Hvala ti.